ыйык Рамазан айынын урматына менин жашоомдогу эң жакын болгон ушу 2 айымды бүгүн сүйүндүрөйүн деп атам. Тагыраагы бир тууган эжекеме жана бир тууган жубайыма экөөнү машине белек кылган там. Экөөнүн машинеси азыр сыртта даяр турат. Алар өздөрү билбейт. Даят чайканасындабыз. 4-кабинкада отурушат. Мен да толкундан атам. Бул машина сиздин мечтаңыз эле. Кут болсун машинеңиз. Kut bolsun he? İçinde aman esen жүргүлө, экөөңөр тең. Рахмат, чоң. Чоң рахмат. Baştan kutlu olsun. Машинаңар кут болсун. Baştan kutlu olsun. Отуруп көргүлө, экөөңөр тең. Кел. Машинасы бир отурган табыз экөө. İlk başta çıkmam evden. Var, karası var, şunların gözü teybesin, sözü teybesin. Yaratkan Allah seni şeytanın yolundan saklasın. Ekibimden razımın, harekemeden razımın. Çok rahmat sanatçı, Allah'ın razı olsun. Ekibimden de razımın. Bir tuğan videoyu karalanan zamanda, bura koşulma karalasan, bir tuğanları karalatkanlarga bu en çok yetişkenlik, en çok adamın jakşı sapatlı degenimde. Ergu kandırgan, esti dandırgan. Gelsin